Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathelwa umvangeli uGembe wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Nkosi Nkosi. Shambo incane. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kulabangcwele. Abandise kumphatha konke. Sandulelo sesihlabelelo semthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbutho ezizukulwane. Senkumbutho ekuzila. Inkumbutho yaNkulunkulu.
enkosi masikukho sithandaze. Amen. Amen. Nkosi yamakhosi. Ngiyacela babo baNkosi sondele. Mayingikhethe inkosi enkulu yasebuhlengweni Manazethe. Ngimntwana lomncane angikwathi nekukhuluma kodwa inkosi isengithumile. Ibone kukuhle kuthuma umntwana lo njengami omncane. Kodwa ke umntwana umathunyiwe kufanele afike ente lokhu lathunywa bona. Angakwendi kwakhe. Angahlakaniphi futhi. Angisiyeke futhi umuntu lohlakaniphile. Kepha ngokuthandwa nguJehova kukhona lengakukhuluma. Bantwana bahle baNkulunkulu. Ngitawucela ke ingelosi yasezulwini ngokuba ngihlabelele sihlabelelo number 73 kumbe ulimi lwami lutawusombuluka ngoba solo ngisenelivalo. Number 73. Ngiyakholwa kuYise
Makhosi. Ngiyaye ngithande ukusebenzisa isihloko Nkosi yamakhosi. Bese ngikhulumela kuso. Angisiyeke umuntu lo kahle kakhulu lapha ekufundzeni amaBhayibheli. Ngoba iBhayibheli lami nalo. iBhayibheli lami liyaphila. iBhayibheli lami lihamba ngetinyawo. Bese ngiyaya nje eBhayibhelini ngoba ngifuna beve abantu ukuthi ngikhuluma ngani. Amen. Kodwa ngisiye lo muntu ofunze amavesi amaningi. Ningakubheki lo maNazaretha. Yathini ukuthi lo muntu lo ungilesizala lesikhuluma ngoShembe kuphela. Amen. Sihloko sana namhlanje le ngisibone sisihle kimi ukuthi kungani ngibite uShembe ngoNkulunkulu. Isona sihloko nginasoke leso. Mina hayi wena. Mina kungani ngibite uShembe ngoNkulunkulu. Bantwana abahle basezulwini. Ngiyeva manje ungathi uShembe sosonzele kimi. Yasengiba ngiyakhululeka. Bantwana bokhethwa inkosi yasezulwini. Ngiyasithanda lesihloko. Ngiphila kuso. futhi. Bantwana abahle basezulwini kuningi lokukhona engqondweni yami nasemoyeni wami ngoShembe. Ngitawuqala nje ngithi lo moya ngathatha ukuthi ngoba ngatalwa ngiliNazaretha. Yebo, ngatalwa ngiliNazaretha kodwa wasuyafika uShembe ungicacela inkinga lebe ngicabanga ukuthi inkinga letingeke tichacheke. Lo ngiguqe lapha uShembe wangipha imfundo ngafunda ngangena esikoleni. Lo ngiguqela ngiqale ngibatshela abantu. Lo ngiguqe lapha maNazaretha angizange ngiwathole ama credits ngesikoleni. Kodwa ngaye euniversity. Wangena euniversity ngana ama credits. Kodwa uShembe wangifaka khona. Mhla ngifaka khona wangikhomba ngisho noma yokwenda interview euniversity. Wangikhomba lapho umuntu ongena ngakhona. Ngangena ke. Lo ngiguqe lapha maNazaretha abantu bayasinza. Basinza uma ngibita nje uShembe. Ngingakubala ngize ngifike ephi kanti. Kuningi kakhulu. Kodwa kungani ngithi uShembe uNkulunkulu? Ngiloko lengiguqele kona. Amen. Bantwana basezulwini ngimbonile uShembe avikela abantwana bakhe. Mina ungivikele kodwa ngeke ngikhulume ngalokwami. Ngiyawukhuluma ngaloku lengibona akwenda kulabanye abantu. Mayibonke Nkosi. Amen. Ngimbonile uShembe asinzisa nemuntu lo ngakayigqoki ingubo emhlophe. Angaze njabithe igama likaShembe bese uyasinza. Ngomncane lamama ke namanje phela waseRoma namanje lo sikhuluma. WaseRoma kodwa wasinzwa uShembe. Lamanje uqokana kulo umphephulo. Ukuphephula kwendwawo. Kodwa wasinzwa uShembe. Yayiphumile ibhasi yarola wase uthi Shembe uNkulunkulu wamake naku ngifa. Kungani ngithi Shembe uNkulunkulu? Lo muntu lo akasiyo uMnazaretha kodwa ngaleli langa sathi akufa wathi Shembe uNkulunkulu wamake.
ngibonile amandla enkosi yasezulwini ngayibona isinzisa umuntu lebe kashaya litulu njalo nakungena ihlobo lifike lingene litulu limshaye bengisanza kucetha ke esikoleni hayi esikoleni euniversity ngisenemandla egijima bengisagijima kodwa namanje ushembe uyangijimisa kodwa nje ngangigijima kakhulu ngaleso sikhathi wathi lo muntu kaNkulunkulu njalo nakungena ihlobo liyangena litulu lakhaya ngathi mina buyisemandi wabuyisemandi ngacela sibusiso kushembe ngasuka lapho ngada lo mkhuba la eNazaretha ngathatha libhoko ngahamba la ebaleni ngafuata lamandi kwakungisehlobo ngaleso sikhathi lase liyaduma laduma ngalendlela lalathi kushaya ngayo lathi uma liduma ngamyala ngathi ukube sungena endlini ukube sengena endlini ngihlale phansi endlini akasibe uNazaretha phela hlale phansi endlini wahlala lapha endlini wathi uma ehlele endlini ngoba phela umthetho wembane kuthiwa awuvale eminyango wayevulile eminyango wabona manje sithundi sami ushembe waguquka kwangimi wabona umuntu lo ngimi akhamuka ngebhoko njengoba bengathi ngihamba la ebaleni wathi uma qhamuka lo muntu walandzelwa sidlwane semlilo uma asakonze eminyango wase uphuma eceleni wathi uma uphuma eceleni nendlu sashaya nasishaya ngoba twabuka wakhaza usendlini alikashayi uma phuma endlini uva makhelwane uyakhala sokundi njani makhelwane ngoba ngihlala kimi wathi uyawufika lapha kumakhelwane wakhaza makhelwane akhala abheke kuye wathi ngicela ungixolele bengathi wathi ngicela ungixolele bengathi kodwa lo muntu ekhuluma ngaye wagcila ngumNazaretha akumathi lo muntu sengumNazaretha yini namanje bantwana abahle basezulwini kunenzaba lengithandzako lekhuluma ngoShembe ahleti uShembe lo wenyama ahleti eThekwini kodwa eSwaziland afika sebenze amen ngifuna ukukhuluma leyo ndzaba ake ngicele ngichaze yena ake ngimchaze yena kulaba ngamathi uShembe ase ngimchaze uthi umfundisi Philiza omnipresent shothi ufika lapho angekho khona yena kodwa atholakala sakhona lokuze ngithi uNkulunkulu ngulokuthi la kule Bible yenu ubhaliwe uthi kumuntu utawukhanza legama ethi Shembe hayi kumele ke ekuseni bebasho labe bafundisa iBhayibheli bathi Jesu ngumuntu kubhaliwe kodwa le ngcondo ifa kanjani engqondweni ngoba uma ufunza Genesis 2 ngathi Genesis 1 verse 26 uthola uNkulunkulu athi wakha ungathi wakha umuntu ngemfanekiso wakhe uthola angizange ukuchaza uNkulunkulu izinto zintathu uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Lizwi uNkulunkulu Moya Oyingcwele
izwi lakhuluma ehlathini lakhuluma nentombi kaHagari laselithina likhuluma lelive ehlathini lathi tiphathe kahle mntwana nakuwe ngitshalile umuntu lo uyasindisa tive aseliyamusho ukuthi ungubani kwakungekho sibongo sakaShembe kwakungekho umuntu wakaShembe kwakungekho neligama lakaShembe kodwa leli vila kanjani lamusho wathi nakasibona nasebephucana lembali nalelethi yethi intombi wayidla lentombi yakade bayadla lembali lizwi ngikhuluma ngalizwi mina lizwi wathi udleni na wathi umntwana ngidla imbali athi awuzange udla imbali wena udle umoya oyingcwele ningivileni uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu lizwi uNkulunkulu umoya oyingcwele sangikhuluma ngokweBhayibheli anginavula amavesi kodwa nakhuluma ngokweBhayibheli njalo wase uyatalwa lo muntu lokhulunywa ilivi wathi nakatalwa lo muntu wabasimangaliswa mncane wakhuluma nelibumba lanyakada kwaba kuningi lafundziswa kona lokungafundiswa mine nawe sengivile ukuthi ngisho ngani la asala ngiteka lethi inganekwane takhe mayibonga inkosi asala ngena kulethi inganekwane takhe ke manje ngoba sengivile ukuthi ngikhuluma ngani sengivile ukuthi kwavelaphi lokho sengivile ngesikhathi asivalelisa lo mtimba lo lodzilikayo athi umtimba wami sokhathele ngangena ethuneni uthi sengikhathele sengidawungena ethuneni kodwa umoya wami uyovuka wembathe inama lensha naphakade ngangikhona nanini ngoba khona ndaba ithi inchazelo laphayana kuHebrew Hebrew ngithe ngeke ngifunze kodwa ngiyakhuluma ngeBhayibheli lapha kumaHebrew 13 verse 8 ithi lencwadi ithi Jesu Kristu bekhona ukhona uyoba khona ungitshela ukuthini ke wena abangazazi lezi zindaba aneba
umzalwane kulonyaka ophelile uTakimi uthi inkosi yami ngihluphekile umzalwane phela ngihluphekile benginako konke kodwa sekuphelile benginethi inkomo diphelile benginethi imoto diphelile benginethi imvu diphelile benginethi imbuti diphelile sekusele imoto yinye ila ebaleni kodwa ngitshelwe inyanga yathi angikufune ngize ngikuthole Lithi mina ufika kahle ningazi likhona utawufika nje lapha esabelweni yathini uthi angathi lapha esabelweni phela ngilapha kaLozitha awufika awena sophela khona lo hayi ukwase kuphambana emakomishi waphambana emakomishi umuntu akasakhona ukufika uma angasakhona ukufika so kufika uyise kuye uthi mntwana nami konke lokhu kuchithwe ngimi wena wathi kanti umdala la khaya ngathi nangihambe emhlabeni wayekela konyoko bangambathi inzilo wayekela bonyoko bangembathi inzilo ngakho ke angifuni uphindze ube nelutho wena asengithi mina wena uyakholwa yini ukuthi imnyazi litakusida ngoba lona lula emoyeni sitawukhuluma nalo la emoyeni litase lakusida mina bengifuna ukubona lona baba lo ungenteka ufike la uthole sekunetimbenge sengekho inkosi ufuna ukubona lona mbambuta lendani Ulichawula. la ukhona lona likhona amen asengithike mina hayi asengusithe asengilubite lonyazi khona la asengiyalubita asengithi ha yewena ambohlawula yakanga wendeni so lesono lesingeke sikhona ambohlawula ungaze uthethelwe lonyazi neyihlo utakuthethelele amen angedlule lapho maNazaretha lenza abayenzele lengifuna kuyicala yenze manje ngathi singibathi ngitibambelela nje kodwa ngoba lesikhathi sifishane kodwa ngidawuzama yanayo 1969 Yesu, sengicala lenza labathi jwayele ingane kwami ngifaka iqiniso mhlawumbe mfake lungaka. 1969 Mshutheli. ngangakangeni nase high school ngisese primary uma kwenteka leti galeti engakakhuluma ngayo wakunendoda yakashabango le ndoda yakashabango yayinemtimba ingumNazaretha yakhe lapho sekwakhe khona iuniversity manje kwaLuseni le ndoda yakashabango maNazaretha yayinemadodana lamabili indodana yayo qala yayithunga tikhumba itende ithi emabruku inesudu yechikhumba yayibitwa ngeligama ke kuthiwa nguNozikhumba yayinemadodana lamabili le ndodana yokuqala yayingubricklayer lesibili indodana yayingumshayeli wematraki yayiqashwe ecompanyini lelayisha noma ke lelanza emathayi lamakhulu iwalanza eMnambithi maNazaretha
yase yahamba ngalinye ilanga ithi lanze eMathayi yafika ngena eoffice yabhalisa ibhalisa eMathayi fanele sibuye nawo eMathayi yathi yaphuma yathola sekunendoda la eceleni kwetruck yayo ithi le ndoda ngesibabe oyo yabhala ayikhulume ayiva isimungulu yabhala le ndoda manje babe le truck yakho ngithe ngiyafika lapha ngathola ukuthi la ku windscreen kubhalwe ukuthi ngiyawusinza khona mina la ku windscreen awushembe madoda ngomcaphela mina laze ngaqala kumcaphela ngomcaphela nami ubhala ke khona eMnambithi yena kodwa unesandla sokubhala leMnambithi uyabhala lapha usinza khona wena iyabhala ke le ndoda hey manje ngifuna kuhamba nawe ngiyosinza la isho khona le truck kusho truck ukhuluma ne truck ushembe ukhuluma nento lengakhulumi uthole nje akhuluma la ngubani omunye ngilethele yena lokhuluma nje ngoshembe lokhuluma inkomo lengakhulumi akhulume nembuti imtshela imbuti uthi angikalungi mina ukuthi ngingahlatshwa la abese uthi ke susani lembuti ayilungi le ndoda yase iyala lo ndodzana kaShaba yase iyala ukuthi ihambe naye yathi ngidawuboshwa phela ngidawuboshwa hamba nomuntu ngaloku ngekho emthethweni ndawuboshwa wasiyancenga lo mfowethu manje ngenda njani ngoba vele ngiyawusinza khona le yasithi ke le ndoda hamba uye ekhaya uyocela mhlawumbe kodwa nje awunohamba nami uma sewucelile bakuvumela uthi awugibela ufika eBoragate awufika eBoragate ufika ucele bese uyaphuma ke ngoba uthi awunayo ipassport uma sewuphumile uyothola ibhasi la emhlukulweni lebhasi ibhala ukuthi intando ndinza batakhe lo shembe wami kuyasinza wami asiwakho esuka insizwa yabuyela ekhaya afika yacela bathi ekhaya kulungile mntwana amhamba thatha naku lokutakusitha endleleni wasiyahamba uma efika eBoragate athi amaphoyisa leBoragate lona uyatendisa abantu ungathi akakwathi ukukhuluma asenimsithelise ngale office sitombona ukuthi akakwathi ukukhuluma ngempela base bamsithelisa phela bawumthi kancane yabona bathatha imvumo nje bamthi kancane base hayi le ndlela akhala ngayo lo muntu wabona ukuthi akakhulumi ngempela base bathi asimdedele bamdedele lo Johannes akade nokuthi umngane wakhe so bamdedele Johannes uyephi uye emsebenzini uma dedelo uphumela ngaphandle kweBoragate uthola ibhasi ibhaliwe intando angathi ngithi wami akasiwakho ngoba wena umathi mina ngiyamathi ibhasi ibhaliwe intando ubizwe eDulu wahamba ufika amanzini uyehla kude umdlule kaMatiko kamanzini phambana nabantu nje lesiteladini akathi manje Johannes uphi Johannes la ake yena bekacabanga ukuthi ngisemtini kanti kusedrobheni wathi asengihlale phansi wathi uhlala phansi wathi cha Johannes mngani wami sowula kusho Johannes sowulapho mngani wami okay mngani wami asambe sikhaya wathi bagibela baya ekhaya wafika ekhaya uyambika kubabe babe ngithana nomngani wami
umngani wami lona uthi utawusenzela kangwane. Utawusenzela kangwane. Ukulungile phela. Umngani wakho utawusenza utawuhle sithandaza nje azasenze umngani wakho. Amen. Wase uyacabanga lo muntu omdala. Hayiko akahamba ulalela wena. Wahamba ulalela wena umngani lo. Uma alelela wena. Wathi nakathi nje uthatha sithonga. Le ndoda sezulwini ayinconcothi. Ayikwathi ukuthi nconconco. Konvenze ukuthi gethu lesivalo. Yangena. Uma ingena kwakhanya la endlini angithi sebusuku phela. Amen. Kwakhanya la endlini kungenalambo. Ngiyabona kube kunamhla ngasithi kwakhona iglobe. Ayingekho iglobe. Wakhanya nje la endlini. Yase ithi le ndoda sezulwini uma ikhuluma le ndoda sezulwini uyayiva. Kodwa wena nakhuluma nawe akakufa. Ithi le ndoda Leonard igama lakhe. Leonard uma ngiyokuthandazela ngezandla zami ezingcwele. Wabona Leonard uthi la kusemaveni batangisonza. Wadonsa le ngubo wambonya. Ngci kwasa. Wathi uma kusa wayobikela Johannes. Ekufuna ukufika indoda la. Manje indoda leni ithi yongithandazela ngezandla zazo ezinye. Uthi ke Johannes asambe siyobikela mkhulu. Bamba. Uthi ke lo muntu omdala hambani. Wena hamba wemtshela ngokuthi cha bophuma. Wasuyaphuma lo muntu. Ebusuku naseyifika le ndoda lenganconcothi. Uma phuma lo muntu yefika le ndoda lenganconcothi ethi guqake wena ubuke mina wena ubheke entshonalanga mina ngiyawubheka empumalanga. Yenda kanjalo. Yase seyimphatha kancane. Yathi imphatha kancane yathi kulungile sodawusinza. Wow. Isuka le ndoda iyabuyela iyalala futhi. Uyabuyela okwesibili, uma ubuyela okwesibili lesivakashi. Sifike sithi sivakashi hamba uye endlini yami. Le kaHlophe. Hamba kaHlophe endlini yami ilapho ngiyokuthandazela khona. Evela busha kunenzawo le ngiyangaphakathi njengakhona la. Yakhiwa inkosi inyanga yezulu. Hamba uye endlini yami ngiyakuthandazela khona. Uma fika kaHlophe uthi Hlophe hayi ngiyabathi basezulwini mina. Ngcono uhlale uyolaliswa wedwa futhi. Wayeselaliswa yedwa kwakungolesihlanu. Kwakungolesihlanu mhla alaliswa yedwa. Walaliswa yedwa yafika indoda yasezulwini. Yathi mayifika yamkhipha njengoba bemkhipha le. Wahamba yafika yamphatha yaseyithi kulungile ke sotawusinza. Walala lo muntu wenkosi kwasa kuyisabatha. Taqala ke leti mangaliso. Ngisho mina umuntu lo wasinza in 1 week awusengikhuluma singisi. Ngeliviki linye. Iviki linye. Kusuka umsombuluko kuya kusabatha bese kusinza umuntu. Amen. Le ndoda yaseyivuka nayo ilungiselela isabatha phela selithangena inkosi yasekuseni. Mayingena lapha ethempeleni ifike ikhanza kushumayela Hlophe umfundisi. Uyashumayela umfundisi Hlophe. Bantwana bakaNkulunkulu ngithandaziseni lapho sengonile kusho Hlophe.
sengonile lapha ngibone inkukhu la ngekhathi la ngaphakathi ngathatha litshe ngathi ngiyakshaya inkukhu kwangasukumi inkukhu kwasukuma abantu lento tsale gulako isenjani seyeva mayibonge inkosi yase yabhala kwelipheshana yabhala kwelipheshana ibhalela umngani wayo Johannes Johannes singeva uyabhala Johannes ubuyisela inkulumo phela emuva uthi uveni uthi ngivile futhi nobabe lo lokhulumayo uthi ujijela ngaphakathi kwashishela inkukhu wase kusukuma abantu uwabaleka wangena endlini wawubhaqa ucela ukuthi ahlawuliswe ngithi sinikele simhlawulise hawu athi Johannes no ahambe nomhlebela umfundisi lo aleso sikhathi wayengasiyo umfundisi wahamba ke wamhlebela umamhlebela uthi ke Hlophe abenesimo lesingakavami abethi bona indoda sezulwini kwakungasinkinga kubona ukuthi lokhu kwasezulwini wathi Hlophe ningasamthinzi ke manje salamiyeka wayekwa lo muntu lashona lapha ekhaya kuhlatshiwe kukhunjulela abadzala kuhlatshiwe la ekhaya kunenyama kumnanzi kunjulela abadzala ekuseni uthi lo mntwana kaNkulunkulu ngicela kulanza nibadla tami kaShaba ngicela nimane ningifunele lona libhayisikili base balithola le bhayisikili lathwala bamnika le bhayisikili wasithatha le bhayisikili waya kumathapha kaShabawu uma efika kaShabawu buthi nglamkhulumisa uthatha impahla yakhe ufake ebhayisikilini wathatha ibhayisikili wangena emgwaqweni wahamba lo wangisesemncane mina lapha na uyongena amanzini kwakhona ibhodi le yayibhala ukuthi 60 lo 60 kwakuthi leti moto ligijimako athi bambe amabhiliki ithi hambe 60 miles per hour sase setha leyo ndzawo ukuthi kuse 60 wathi nasabanga lapha 60 wabona indoda legcoka kahle isudu lemnyama wabona indoda legcoka kahle isudu lemnyama ehlala lapha elibonzeni ehlele emgwaqweni lakangwaneke ayikho lento yokumisa sithupha na ucela ayili na umisa umuntu uvele umlo umvale lo muntu lendoda yaseyamvala lo muntu wayibhayisikili lo mfana yathi nayiba yayinesigqoko esimnyama lendoda yayinhle indoda lenhle ngele ngiyithanda amen yamvala wayibamba ibhayisikili wafika wema la eceleni kwayo yathi le ndoda sabona mfana ungubani igama lakho wakabani le mibuzo yokuyalandelana uthi lena ngeva kusho ukuthi angikhulume uthi ngeva kusho ukuthi angikhulume ngathi ngiyatama kwatameka ngasho ngathi ngimlenathi ngokathusi amen uma aphendula kanjalo le ndoda yangaqhubeka nenkulumo yathi inkosi ibusise mntwana namhamba amen
wathatha ibhayisikili wathi angakahambi 10 meters kusuka lapho akhulume khona avuleke khona wabamba ibhayisikili afuna kubo ngathi singakhuluma singisi futhi afuna kuba nesiqiniseko bengithi ngidawuthi make sure manje ke ngiyabona phela lapha ushemba kavumi uphuma singisi usithatha ngoba ushemba yedwa lo nesingisi wema wanyathela phansi ngiyakhuluma vele mbaba wathola ukuthi uyakhuluma wabuyela wagibela ibhayisikili babe lo mntana ngumzala walohlophe ukhona baba ngalelo la ya ukhona baba ngalelo la phela bathi udla kahle inyama nemzala wakhe wafika kahlophe uma abhaka ibhayisikili lapha wase uya lapha kunebantu khona wabuta wathi uphi Johannes so uyabutha so uyakhuluma boma ke basonzela bakhala inyembeti bakhalisa umuntu losakhuluma yathi lesizwe njalo ngibaba yathi hayi lona ningasamhluphi yase iyahamba emabhodweni yafika yasika inyama eyayifaka esitsheni yabuya nayo yathi nayo inyama thusi wathi yami yonke lena Nkosi baba ngiyakutha bengingafisi ukuze ufike emagameni lasatawona konke lokukhuluma ukuchaza ushembe sekufanele nehle baba Nkosi awubusisa lesivile amen siyabonga amazwi amnandi yaswaphiwa umvalo wenkosi inkosi izimbusisa Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90 sicela umvangeli uNdlovu wakhona lapha ekhaya sikhona ngesihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi busupha amangcwele
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. Kulokhu lokho bethu. Kulokhu amakhosi nezizwe zonke. Shembe ongcwele. Lithi ilizwana. Baba mkhosi lapha phambi kwakho zizoboka zonke izinto ezidlosizela zona zinsuku zonke. Sibonga ukusithwala nokusiphikela ingozi zemigwaqo sesisuka ezweni lethu zafika lapha kwangwane esiphephile. Noma sizwe sicela ungasideli. Hlala ngeyikhathi zonke. Sifisa ukukholwa. Senze ngale into zomhlaba eziphilayo. Sitshengise nendlela othanda zambi ngazo. Akuthi noma umuntu behlasela unqabe nathi. Sifihle ngaphansi kwephiko lakho. Bese siphi inhlanhla siseney'busiso. Phise bonke abagulayo manje naphakade. Amen. Umgidi abantu bonke kusasa inkosi imbusise.